Nanonda bina kay tiko nga buwan kalon si binani ko. Balik ko sisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka mana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Sambulo bina ka na turanga na marama dorbo ng unelewa. Ang dabarong tikumay na matakan ni singan dinday. Wawasibi we ira na donde sulisoli. We kamunirangon ni barong tikumay na singan ni ko. All our children that you are watching my television or Facebook, I take this time to welcome you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And today, Monday to Friday, as we all know, miracles do happen. And time to pray for our nation. And it's a blessing that God opened the door about 1 year ago in March 2019. Nobody knew that coronavirus or COVID-19 will arrive into our land around about this time in March 18th or 19th, 1 year later. So I take this time, first of all, to thank the Lord and to thank my television management and also the transmission team that they are working very hard to make sure that this prayer time or the blessings time that will come into your home. And with me this morning, we have Taltalangase Eronim Batikawai. We call him Taltalangase Ron. And Taltalangase William Etaufa, all the way from Nassau in Mode, in Laos. We will be praying for us today, and it's a blessing. I tell you, my friend, it's really an honor. It's really a blessing to sit at this platform or occupy this platform to pray for our nation. I remember when 1 year ago, before we start with this prayer program, we call this program Miracles Do Happen. But normally, I will share with the word from 11:30 to midday. And I will share on miracles in the Bible, on the book of Matthew, Mark, Luke, and John, as we all know. And then come a time that I was inspired by God to talk on prayers and the power of His healing, the power of His blood, the power of His name on this program. And this program was named Miracles Do Happen. Then later, because of the feedback and because of the needs of people, we changed it to be a prayer session. Instead of just talking about miracle, instead of just teaching about prayer, we changed it to live prayer. And today, from 11:30, we'll open the telephone again, which is 327-5136, and also 907 on the mobile. You can text on mobile 907-2117. And that will happen 11:30. We still want to keep the first 30 minutes to pray for our nation, to pray for our leaders, to pray for all our villages. Tinikabana sana. En duanan raw Diyos ang avulu kalima na tikina. Ang duanan undolun duanan raw Diyos ang avulu katolu na bi korkoro bagabiti. Registered by the government. So the first 30 minutes we'll just pray for our nation and the protection, the covering of the blood from Onila right up to Yasawa, from Rotuma and the north right down to Kandavu. And I believe the coronavirus can hold, the coronavirus can disappear again. The coronavirus will not kill anyone because it's a deadly disease. I can use that word, kill. If we come together in unity, 11 o'clock every day, Monday to Friday. And I believe that God will assist us. Because the Bible says, you, my people that are called by my name, the Lutudava, se Lutudava, Tambanalevu, se Pentecostal. My people called by my name, humble themselves and pray and turn away from their wicked ways. Turn away. 180 degrees turn. And seek my face. And the Bible says, I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal the land. While other nations fighting this coronavirus, what we call a losing battle, God can take over the battle. As He said to His king and His servants, His warriors, the battle is not yours.
The battle is mine. You just take up your position. We are taking up the position as prayer warriors. And we are on the front line. Facebook, television, right now. There's no other television station. There's no other radio station. There's no other Facebook channels that are in Fiji. I'm talking about Fiji. That are on a daily basis from Monday to Friday to pray and to continue to pray for our nation. And that's why I'm so thankful to the Lord. O pa binibina kataka na kalu and siwi na kaniko nindola ba na television station me pango na kenererai. Da baga binibina katalanga bi Mr. Stanley Simpson no na yalo binaka ni okoya ndobira na ona ni television go me solia tu na ya uwa binaka go ndo na uwa so lebu na ndo na uwa na television so lebu saranga e torre tu go baga na undolu na kene sau baga labo ia ni soli tu na ngoni salango me mai daka kina bi musulaki sa kale una baga binibinaka Wakabinaka buana kalau, wakabinaka be return management ni my television, wakabinaka be na daw bing grabe na technician, era taka tubako ko na be singa bagongo. Wakabinaka talaga be na itokani, talangasi. Ni kito baro through matugani. Nangoni be masulaki. When we about to go through the time of prayer, first for the Vanua and for the government, and I'll pray for the church. Talangase will pray for the Vanua, and Talangase Taufa pray for the government, and I'll pray for the church. We that are called by his name. So let us come together. Let us come in agreement. Let us call the name of the Lord in prayer. Binaga na matagani singende indai turanga binawali bina opportunity binagongo ngauna turana kloni kimami bagarevi kimuni kimami masuta na yada muri turanga matagani singende indai tigo kina nambula kimami baga bini binakataga turanga no muri bosa kai kalungata na matani tu sa kana kalogo choba kana matangali sa ndinka menona ibota bota na matagani singende indai kimami baga bini binakataga turanga kimuni na kaloni bonongo turana klo kimuni baga otia bagando na bekani kanina mutu la goduru matu na bonongo turana klo kimami baga bini nakataka turangan kemuni se tiwo ngana tiwo ni velu taki turang se no muni tiwo ngana lewa ena mataka ni singende ndai kem sana no mana bonu turanga masula kana sana tini kaba ni mami bonu go biti bugana ngauna kemami baka dala kata lewu na ka turanga kem sa masula ka turang kerena bebo soti ni mami mbula ena mataka ni singende ndai lewu na ngauna turanga kemami bugitani lewu na ngauna turanga na klo yalo ko kemami murmuri lo mai kemami turanga kem sangani ndo ngarabi kemani baka yalo ko baka indina turanga kemami baka mbimbi taka turanga na bekani burongo ena ni mami mbula kemsa turana klo do batana mataka ni singende ndai bekema mikerebe bo soti turanga ni yalo loloma ni bo sota ni mami banua turana klo ni rai mai no matolo loloma ni mami banua ana mataka ni singende ndai turanga tolu na matani tu na kena tini kabana ya sana turanga au sa masula na mataka ni singende ndai na kena be tikina turanga ona ndolo brava na kena be kor turanga kemsa na numa be kemni na mataka ni singende ndai turanga bite na mbula ngani kemni yalo loloma mai kina ni mami banua turana klo ni revere ni mami mosi ni mami tangi na kaki mami lago dhuruma turanga na mataka ni singende ndai ona mbula tikuna no muni vosa turanga na mataka ni singende ndai kema mi baga bini kataka turanga kem sandomo nduo turana klo me kem teki nduru me kem baga dambora na ni mami vonu turana klo baga dambori na tamata baga dambori turana yau baga dambori turanga viti to doko na mataka ni singende ndai turana klo na klo ya parama klo isake na klo ichekope na klo ni vela ya lati turana klo ni ngai baga mbulana ni mami vonu ni ngai telema ni mami vonu turana kauta mai na mbula na mataka ni singende ndai kema mi baga bini binang non rambura turanga mbale non rambula marama mbale ni mami bonua turana muni bose ka kema misaba ka malmalu mutai kimami ve kemuni turanga ka masu ve kemuni ka buki tani mani ni mami bala da kemuni na roda ni mami masu kemuni na baga mbulana ni mami bonua ana mataka ni singende ndai turanga membulo viti turanga na mataka ni singende ndai kemi vingoma na mbula mlata kemuni lawo mai merao na mbula merao baga lebu sara na mataka ni singende ndai na bale muni be baga tondi takina be ndela ni abu baga turanga klo merlewa mata turanga mera masuta na damuni turanga mera magarabi be kemuni ana mataka ni singende ndai kemuni sadaka ba oti turanga bidana korre biti la kusibitira na misile lebu turanga kemuni na dakama tale na ndima mi bonua ana mataka ni singende ndai mera kemuni na kalo yalo ndina kemuni sadara bagando ni sabau bisau na bale turanga na soni masu kemuni ngoma na baga mbauta kemami masu na baga binaka na bukuni ndamni chisune Chawne mami kalau mami tada gana ba Filipina ka tada gana ba moli tada gana ba mundo bi kemuni na kalau ndorong masu na kalau sindo so se mode na kalau sini bimi ndalinga muni rongo na mai masu na kalau sini lega na linga muni ndondo ni na bi bambulai na mataka na ni sigani kuturanga mami ba Filipina bi kemuni tuan mai masu te chundo na kalau o koe tegabuna koe tini talenga o koe lo no lo mala ke burubura bi ka kelinga sini kina ke rasa tukina
Haleluya na matawag na ni sigini ko. Turanga mami masulabi kemni na matin to bichi. Mai masulabi kemni non rambula rabilu taki. Masulabi kemni na mbula ni president non na matin to. Non na banua ni sulebi ke mami. Non na mbula non na bubale na mbuli rendini. Waktu ni suli soli na mangumunra. Turanga non na boli bola non na bingarabi. Sa masubi kemni. Ni sulenali halo kau ni. Sulenala ko ganga. Ni sulenali Raibe kemni nali ba rarabi kemni. Nali duita ki kemni turanga. Halo matua mai be kemni. Ni sule no nambulu turanga eno mataka bina ni sigani ko masula no nambulu na turana prime minister nambulu ni Joseph Renge Mbani Marama no nambulu na rendiri bale na kalo tombulu na isuri soli na makumbundra na kalo au sale be kemni no na boli bola no na bingarabi tu na bi kai la lao kata tu na bi kai tuvana na kena raidi na bono bichi na kena ngarabi na bi botore dak taki kena valuti na matengo na COVID-19 na kena botore dak tak no nambulu ko rabada na zanglamba turanga mamne silota na mami kokwa mendine kini na kai vatu sa polo bir me Filipai au sarota na kake denga ele bui Kristo o ko saba ko kota kia turanga na kau ko ya ni ke sole bwana nomni tamata sole bwana nomni turanga prime minister beli tali sino ngonongo ene mataga bina ni sigini ko no bulena na cabinet ministers ora na assistant ministers ora na ligani bingarabina members of the parliament speaker of the parliament ora na buni bola tunde ni be tambara ba matentu koni sambiti rekia turanga mera belu taki mera bingarabi nangonongo mera ndone tu nandrende nangonongo bila bila sulena buku ni sulena kaukawa sulena ganga ni sulena yalo matua mebe kemuni na batula matau na batula ndondong dina sabana kalau kotene da butu butu tunga baru satani turanga nali sini bakal mamuni me tako sono mula enangono bingarabi nangonongo na kalau mami saba bini bina be kemuni turanga mami sini bara bina be kaya na nonda buku mami sini bara bina be ka na nonda background mami sini bara bina be ka errota vata mata mami bara be kemuni ni suleberna matua suleberna buku na kalau umbira nonda bulum ni ndra soba merindra garam nonda tawi balong dina nondon soba ena matam ni sikini ko turanga au masula nonda bulum nabi tamana ba matentu orna ligri bingarabi oh turanga salebe be kemuni mai berna ndreva miado berna director miado berna DS miado berna PS turanga nabi project me chiutaki turanga ni laudru buto bici na ngonen ndrendre ngo turanga ngonen ni ninga gawa na ngonen ni be ba balatina kalu bina bale turanga ni kemni kondo ni do tiko na ngonen ndrendre turanga na tondo ni ndrendre ko ni ndo basi ka gina kalu kuni no be barata be kimami ni kimuni ko ni they are still in control they is a sovereign authority make mami submit gina be kimuni eno matawle ni sigil bina bale turanga chisuna nor tombula erbingara bituna tambani dismek na kalu na kena sakai me raidi na bono eba dada na thangilamba turanga bina wal na salabat kira tumberi ra pako ko kira turanga ene matabla ni siriko ortu tamba nimbula na kalo minister nimbula na kena PS na kena bunu kena nasi kena lengan bingarabi au sama sune kau kene jisu bina wal turanga pako ko kira ni tengu bira ni ba deta kira turanga ni sekemni na kalo coba rafa na kalo ndo biba mulai haleluya ene matabla ni sikeniko turang masula be kemrina nabi kabo ilabu nonda matintu ni takos juga rona na wotel tal nimbula na tangila makina tabi mate turanga kemuni kila nabi kaitu kuni kila nabi kangendrebi kuni kila nabono me komi kina ni labo nabone bata kina kalo turanga na kena banga takina kalo me bata kina binaka nabone komi kina turame komi na ngone sala sosaba me garabi kina na ba sosaba na bebo no matinto bichi na kena ile ni garabi ena matawna ni siniko masula no rambul nabi CEO nabi company ba matinto ora be me kena management ora kena board of directors sa labor be kemuni turanga bina boleh na hukum be kemuni ni sabara no rambul na kalo meran na garaba kin ba bina no ritabi non na garam na len manua garam na no bichi na kalo ena matawna ni siniko masula tala no rambul na be matinto so erando bingarabi mai rasulema nabi bukeso kini matin to bichi na wala na matin to New Zealand na wala na matin to Australia na wala matin to China na kalo matin to warani se na kalo na may matin to teleso na European Union era solema na la na bi buka so men grabe kina na bi botore de taki na bi buka do taki ni lagi lamba na kalo kina kina grabe na tayo matin ngoro COVID-19 mami sabaw Filipina be kemni turani gay best anon rambula merakila chu na kalo nira nina kebuni na kalo ni bi boro taki na bi sutabi hena matabna ni siriko na wala turanga na matin do bichi na wala nabi kala odro mutu no bichi mam sale be kemuni ro komindo kay kinene da muni ene da muni chisu na mami bambula haleluya haleluya chisu coba ke mam saka tambor ke be kemuni na lotu no muni lotu sa bulan tiko na bonongo
Sa masulaki turanga ore no mani tamata. Sa masulaki turanga ore ko ni sa gisira, ko ni sa lesira. Mera indeon ni lomamuni na bonongo. Kemuni kai kemundo na dina dada unde masima tuituina. Kemundo sa bakana koro sa taratoka nandela ni dua na ulu ni banua. Mera reida na tamata mera kunia kina nambula. Au sa masulaka turanga na bisungu lotu ba Kristo. Turanga me kaulebi na lotu ba rai. Me kaulebi na lotu nga ba tamata. Me kaulebi na vingara vingai na tembe nusui ke mami. Me kaulebi na alo kaukaua. Me kaulebi na alo ni veidati, na alo ni veingati. Alo ni veindusi, na alo dhala, na alo dha. Alo mai eli, na alo mai mbulu. Me rusalebi. Ena kaukoma na niya de Jisu. Ena singa binaga ni kua. Usa masulaka na tamata lotu dina. Me kaulebi na alo ni bakatartara. Nandomo na ibalbalda. Nandomo ni bura-bura. Na mateni, na kantabako, na marijuana, na ngunu yang gona. Na bosa-bosa da, na daw ya lewa. Na baga Italia. Oh, na walida, na ndreaba. O sa dhaburaka, talaraka. O baga rusaila na bukawanga choba. Hena singa binaga ni kuwa. Ni gisi aturanga. Eso na tamata lotu bagayalo ka bagaidina. Eso na tamata mera lotu binaka. Pero ni kau tamay kina turanga. Na binaka ni nima mi banua. Kima mi baga binaka taga turanga. Samberan indua na COVID-19 e adoy Tonga. Samberan indua na COVID-19 e adoy Samoa. Samberan indua na COVID-19 e adoy Vanuatu. Kima mi masu na nima mi kalo. Yogo biti. E sayado may wiki mami. Sa tiko mi kima mi tiniga bitu na kisi. E so tali tiko sana. Makitiko. Sa masu na nungu kalo. Kima mi dhambora na nima mi balabala dhaha. Kima ikemuni. E so na kaki mami dhakaba tiko. E senga ni makano la mamuni. E sona ni mami tomo, sona ni mami bagarau. Urna bili utaki baga matanitu, urna bili utaki baga lotu, urna bili utaki baga banua. E sona kaki mami baga tara, e sona kaki mami ngaluwaka membaleti kemuni. E sona kaki mami senga ni daututa ki kemuni kina. Me baga buna me dhurumai na mate dhango. Me dhurumai kibe kimami na singa minaganikuwa. Iyo sa masu no muni tamata na singa na indahi. Au sadun ruba na matengo, au sadun ruba na nona bala na nona tobo. Oh, na kaukoma na niya de Jisu. Au tusangata, au dhaburaka, au kensaltaka, na kena nganga. Oh, na kena itobo, na kena bala. E na nona deo may nandua na banua, ginandua na banua. May nandua na tamata, ginandua na tamata. E na kaukoma na niya de Jisu. Au kadiba na nomunin raha. Au kadiba na nomunin raha. Au kadiba na nomani wosa, au kadiba na mukawanga choba, me baka malaibi, me baka rusalaibi, na COVID-19, e na banua e dewa tuko kina na virus, e na siga minaidua, sombe ka sambera ni tombo tiko, e sombe ka sambera tiko ni positive, ia nangonongo e dhaka lo tiko na manungo, e na yadha Jisu, au sa masulaka na nomani lotu, mera duri dhake, mera dina dhada unde, mera masimo tuituna, hena singa minangani kuwa au sa masulaka na lotu esele au sa masulaka na lotu kabitu au sa masulaka na el kasia au sa masulaka na papitaiso au sa masulaka na pentecostal oh sa da borgi me kamunina kena me matangali kena viada radutui da butikina au sa masuna no bukalo ni boka sudu me sona yalo baka lewe me kole bina yalo baka yalo ba kokoa na yalo e baka batu na yalo endendre di baka bulidi hena singa minangani kuwa au sa masuna no bukalo na lotu me sa lotu bagai halo me sa lotu bagai dina me sa lotu bagai karisito hena singa minangani kau lebi na itobo baga banua pasi ka tumai kina na ibalbalada na vivi walidha na toko na tiko na vito ubutaki na vita ambani baga lebu ya dola batu na katuba ni vivi baga rusai ni vivi baga dhadhani hena singa minangani kuwa lele bora pasula watiko na via ngune ngona lele bora pasula watiko rivea tose ya sango bale nangangane ni via mateni turanga soba na ni mami kalo nindo lava manda na mateki mami nindo lava manda na mateki mami meki mami reida na kalo sama ko soba na ni mami kalo esindo na kalo me kalo nga na singatamu esindo na kalo me kalo nga na vanilotu esindo na kalo me kalo nga ni preselo de meni esindo na kalo ni rogo binanga na matasere endo na kalo sama kemuni sari kalo sama oh kimami garabi kemuni endo don me kemami tamata sama Miki mamita matayalo sama. Kaku ni dhatira na India. Kaku ni dhatira na China. Kaku ni dhatira kay matentuta ni taleso. Me pagarita ki mami. Ni ki mamita mata lotu. Oh, ni ki mamita mata lotu bagayalo. Ni ki mamita mata lotu bagayindina.
Hena hea ua binanga ngoa turanga. Ni mga sudu magibiki mami na halo matua sa mabiki mani. Sulibiki mami na buku na Solomoni. Biki mami reida rokina. Nandina na tale na kaukawa na mana. Ni lago batagi kemuni. Hena singa binanga. Kau lebi na ibuna u loma binanga takana tamata. Kau lebi na friendly gospel. Kau lebi turanga na kaya loma binanga takana tamata. Ni sulia bira no muni tamata. Sulia bira na italtala na bonus. Na dondo na bosa mga dondonu. Na bosa ba kaukawa takana no muni bosa. E kavi kima na no muni bosa. Sanda urongo ba kaukawa. Sanda urongo mga turanga na domo ichoba. The word of the Lord is majestic and powerful. Put it to the mouth of your prophet today. Merakau ko ni mga loma binakatakan juga na tamata. Merakau ko ni mga loma binakatakan juga na babakoso. Au sa masulakan na lotu. Au sa masulakan na sama-sama. Au sa masulakan na dondonu ni dondonu. Au sa masulakan na dina ni dina. Masa mga sudumi na lotu Jisu. Sa bulan na nomo ni Manua. Pinabagalim tamang ko na singa na inday. Pinabagalim turangan na yawa binagago. Sando kairo ko bikina na naman ni. Kaya mamigabor na masugo. Masulagi kina no muni lotu. Sanga sarana ya tani. Ke mami masunga. Nga muni Jisu. Ni mami turanga. Na ni mami mga mula. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Tapos kami pinakapagalimu na matay ni waswasi ni Masu. Hallelujah. Turanga kina marama darbo kina manilewa. Hallelujah. Doon na kaya salamat kina no na mga rorong na kalusi kan halo ramusu kina halo ni bebu tunindina. Kako kaya usang wala mga halo malua kena lo masar musu ke kuasa neraka. Haleluya. O bambuta ni na mana na masu inonda manua na mas ena mana na masu di dona tamata bula tagatiko mata rerba kana kalu. Haleluya. Talaga si Ron na numubing karami itong mandana kung numubing karami. Haleluya. O siya mandanga na kamayado na lecturer at sugoy na university na kaoreda na vida na madaw sa may talong. Maraming na nabisulewu lago do rumatiko na buku ni tagabaka na obambo tanabi korni buli torovaki keda sara na University of the South Pacific buli talangakina na Fiji National University and ula saoti sa may dengu tokina na ni mami ibaka tawuli de ber na ngoni buli Berarti sa songo tigo na campus, kasasi ni baka taray merongol may na ngoni buli na buku ni mate ngo na COVID-19 na tarati ko na nondo benua. Kasa biso talaga kina na wali ni mami na baka tawuli dir na ngoni buli na buku ni bida na mava se votigo na loma ni semester ki mami lago duru makina. Asa lago talaga may biki mami na kina baka warau na university mena bingarabi mena biso taka na wali ni bingarabi kalebu na baka tawuli di sana baka doriti nga online. Kasa mbiuke de tigo ngakina na kame na bukir kina na ngone buli na lecture materials kede baka talanga kina na activities kede kima mi dakaba kim sana vital no tigo na mona liwa na online learning sa senga na face to face learning lebu sana bisa usa andalago do rumatiko uli talanga kina na university ni deba ni Pacifica ke ngandrebi mera tomani tinga na nonro buli na ngone buli yo sa kena sala ngaya andara ni tomani tikyo kina mera na ngaraba na nonro buli na online learning bata sa senga rauna nonda tiko bata siya nonda walakat. Tal talaga sa tao na mabing karami tumay na tambanan ni Ministry ni Lavo ni adwango na kango na daba na kaliliwe na Ministry man ni economy ni usama resign tiko na nona na daba no murai na kalibu sa mayadongo. Nakahangaslebu na bika mayadongo ni tigo na tu Lavo ni ko sa didi tumay kasi ni tuba ni tundo na kami baleta na COVID-19 Kaya may kalibaki doon na supplementary budget. Na kaya sangay may porotekin doon na umay labo, may baleta sarangan na matingo. O wambotin niya alokite chibero to na tambanimbule wasa ul pakatata na milyon. Na kaya ratingan na matingo. Pida na tubo lelebu ni matintu era whole taki, vida era diver taki. Na kaya sangay may bakuso kumuni manilabo, may wanamata na matingo. Melinda bikan dan leni bono dan rede chiku. Eso na tuba ni matentu wasando tuku ni deniliu ena mai tao baleta na matingo. Ko andon men dan namak. Ni na siya nila ipata bar na kenang una andon me tabakin baleta ni sa wana mata na rai ni matentu na kenang polute na matingo. Amen. Berin daro lang may na may live na matakan ko akin daro may bitan na minute na mas barabi. Andon na kana andon na reda na or na marama gir na ngone non la ko le sasal. Endo na ka sindolo reto iliwe.
Kami bale sa tiga bubakila ti kumain na sa tiga bubakila ti kumain na nonda banua na kakabakato kay ti ko na effect of COVID-19 ya. Kami bale kaya baka ndabi nakata menda na dhuruma na matengo sandang andra bakina na viva karuta kina kalu. Sandang andra basara kina na takos na kalu na vi baka longgang kata kina kalu ki weekend. Ana buna sa rimimbi kina na masu. Me masu me takos na linga ni kalu enda salandu indio so kenda du dhuruma ti ko. Karu ni waso sin masu. Haleluya. Sana baka tambagin do sarang abir na tabanin do bisa discipline force. Sana baka tambagin do na numumasu bir na tabanin bola. Au nagay sulaka or na beluta kina wanua na lotu kina matintue na baka tulewan do. O kremento do so na masu. Haleluya. Chisu. Kami baka binibinaka na matakan isigin dai turang sa tambor be kemuni turang na visa turana klo revenga ravi tigo turana klo na buku ni mate sama visa tigo turana klo na itubo-tuba ni lawa-lawa ni mate ni tu na matakan ni sigindindai turana kemi baka bini katakan non rombulo turana klo na curfew lago do rubi tigo ngo turana klo mai na walu kin 5 na klo na matakalelai turana klo sama sula turana klo na soli tigo na alu ni venga ravi Pera no visa turana klo rabo sota tigo turana klo na kana ngaravi tigo na itabi na klo kema mitango magi tigo na leo ni bono ko biti turanga na buku ni mate tara tigo na bono buru-buru to do turanga na matakan ni sigindindai sarang bimbi mena non bale turana klo sanga ni reda tu non bula baga bita mani baga bitinani ndo na ngau balabu turanga na buku ni kadi ni mate ni tu mera me venga ravi turanga na be checkpoint so turanga sa mbiuki na no meni tamata kem sa baga bini binaga turana klo non bula na commissioner of police turanga soliti ko na baga robe kem mina lew ni bonua na be brief ke da sare baga tigo turanga bossa tigo turana klo na kami kem mi baga rongo kina na lew ni bonua kem sa masula na buku turanga na yalo mutua kina non bula na baga lew turana bilu tagi binaka turanga kem sa baga bini binaka ira kada turana klona na be tamada na kanyo visa turanga ra tueni na be city to no na be tau di turanga era ngaramati ko na itabi turana klona kana marro iti ko na lew ni bonua kem sa baga bini binaka tangala non rombula ana mataka ni sigini ndai na balew na sota mangende na balew turana klona yalo binaka ni benga rabi na balew turana klona severa na kokawani ka lumuta na non rombula ana mataka ni sigini ndai mo solo tinga na yalo binaka ni benga rabi turanga dino turana kloni rambechi kuna tamata era masuko chikona curfew turanga usa masu nikamni na baka suluma na non rambula turanga mera rise above beyond the call turana klo mataka ni sigini ndai mera venga rami na ndo tale na level turanga kemni rawata ni velu muti ngaki na kemni ndondua kem sama bini bina tale non rambula mataka ni sigini ndai na male turana klo na be na kena na yau turana klo mera buke kena na non la daga usa masula turana budget turana klo mera be buki be ira turanga masula turana equip na rabaga nga taga turana be ka keda sara turanga nandra kita nga turanga usa masula na mataka ni sigini ndai ngai femo taga chungla non rambula turana klo soli chugo be ira turana nandra ki bina ka turanga mera benga rabi chugo kina kana mataka ni sigini ndai kem sama bini bina taga turanga masula talaga na lewe ni bonua yalo ni talai rawa yalo ni murri na lewa ni pararongo turanga kem sa masula turana klo daura kina yalo ni ngunu angona yalo ni lasa turanga social gathering turanga ona turana klo na kasa sagani ndona kana yanga usa daura ka turanga na koko ni adamu ni chisu kana mataka ni sigini ndai turanga daura kala ni baga tiki taki usa masula na yalo motua na buku turanga solivera na tamata turanga mer gramida kana nondo buvale kemni baga tarana ngono ngome kemi revi kema mitale kemi turanga kemi revi kemi gramina kana nema mi buvale kana mataka ni sigini ndai kemi wa bini binaka kema mbolo chingna no mini tuba na mataka ni sigini ndai na male no mini lumu turanga lumutira na soti ya turanga na visa turanga venga ravi turanga closing la tala mata igual ra lago chico turanga era da kama chico no daga turanga na be vale turanga sa masula talanga non rambula contact tracing turanga sini daga rawa kem sama bini bina tagla no mini lumu turanga ana mataka ni sigini ndai na male turanga na male no soni masu kem ga ngoma na baga mbauta sa talindo na yada tani ada muni chisu ni baga mbula Sawana mami kalau mami masula na tambah nimbula non na matentu. Haleluya na mataw na siu. Masula na nimbula na minisa nimbula. Haleluya. Honram balan. Wangay nambete na kalau. Turanga manimbulan nila niluna kinangete dinebana. Tarano na ba tulewan no na bana nanu na kalau. Iba kau kota ikoy tumberi koya. Sulebe ko na lumatu na kalau. Elivara habibi kemuni na buku. Sama ibi kemuni sawaraka. Wasulme kini no nambula turanga. Na mataw na siu ko. Masula nambula na huni bola tundei. Orto mbula na DS, orto mbula na directors.
Turang ortona nabi tamalim bule so orna bunni wa kina nasi tuleber turang nali nerba kemuni turang mami sini bora bikina bola rata male koribuli mami sini rata mana experience herabing kami kina kau turang mami bora kami kemuni na kau koni na tutu na muni sulu kwa budu kina tahu tahu nindra mami sakre na kau koya turanga sabara nora mura turanga meranggaram nora tabi bila balam turanga na seber na kau kawa Nelly nerba kemuni na matawne ni sigani ko turanga sera sacrifice tana no rabu palle sera sa bim bim bala mo bai berna lu berna kalau na kenelai ready tu na kalau no rabula gora tobi mate tu na kalau au sama su na kau ko de chisu ninga ready no tangi ninga ready no roda ninga ready no boda boda ninga ready no kala boda turanga ni ba kau ko te kira ni sera nira buli na ba usle berna kau ko mo turanga nale mo le mai bi kemni turanga era matawne ni sigani ko turanga bina bolle Siliber turang libing garabi binaka, libing garabi bodong danu, libing garabi basau sabana kalau, ena matawam na ni siniko. Turang bina boleh, na kau kau ni tuda ke tali mana mati, na kau kau ni tuda ke tali mana mati. Sabara ke nono rambulan na kalau, libing garabi. Oh sama sulah turanga, libing damu ni tali mati. Pertama le ciri kami tuda kalau tong garabi. Era tuda ngana walo ni karantina kalau sama su, ena kau kau ni jisu. Neng damu ni tali mati. Oh, demi kona baba ni karantina kalau, au sama sudah kau kena cisu. Umurnya kerana nom ni rasa sebab, ena mata kami ni sikit lupa. Turanga, bina boleh nom ni kau kau, bina boleh nom gangga mani kalibari, gangga mani mulu mulia. Ni na sole bera turanga, bera kelaju ni sikit ni kalau ni sambula, kalau ni sa, dauda la mana kalau, ena ni coba pada kalau demi mulai, ena mata kami ni sikit lupa. Oh, bina boleh ni soni masuk, bina boleh nom ni sereki, bina boleh nom ni dorong masuk mata kami ni kuat. Cisu na ni mami wambo. Eni coba na ni mami kalau sa gambori na non rambula na beli utaki. Oh na lotu na banua na mata itu. Bina bakale mo na nungu kalau ni singa bina katikwa. Soli tu na buku, soli tu na kilaka. Alo matua ni bengarabi. Oh na daga ni bengarabi na nungu kalau. Baka usiwi na langi lamba mai laku siwi tike mami. Sora sutama tu na ndrendre. Sora sanga tu na kakana. Baka dada ni na itete. Oh so mai kambasu na vale. Ena ngau nongora tunga bagararabi sama sudah nunggu kalau oke muni na kalau ni sa raida ni sa lewa ni sa bagatara na kake denga sa dambori gibi ke muni na raki ni bi bagadoko taki ena do biki mami tiko mai na siga bina kanikua bina boleh mu nei labo bina boleh mu nei yaya ena sobara gi mai ena bi mata ni tu gai solia na kena elo matua na kena bi liuta gi bina kana buku kena kilaka mena garabi kina baga binaka oh na itabi ni biba kazogo taki na biba nua baga osibi na barabi ke bitilebu watulele ko benga ko kandabu ko matuku na esa moala baga talanga kina walo idake na nungu kalo ni siga binaka ni kuwa binawa leo na nungu kalo ni kemuni na takoso kemuni na daga mana ena siga binaka ni kuwa kemami tangi ngabi kemuni choba na ni mami kalo boldo kemuni ngoni lewa na kake denga kemuni ngoni tokena na kake denga kemuni mbulia na kake denga ena siga binaka ni kuwa kemuni ngai tokona na kake denga ena mana gena dina ni nomuni bosa sa dambori gibi kemuni na ni mami banua na pakasama na kena baga tule wataki na ilabo na kuno bango le kina nungu kalo ora na beli utaki baga banua ora na turanga ni korna turanga ni matagali na turanga ni asana o sama suna nungu kalo ni singa nei dai bina bole turanga ora na turanga na ministers ora na permanent secretaries ora na directors ora na man India era vito so ki tiko turanga na garami ngani bibi baga zogotaki hena singa bina gani kuwa bina bole uchoba na ni mami kalo ni ndona banua ke mami rani right ko kina ndona banua ke mami rani tangi tiko kina e kabi ke mami na nomuni bosa o ya una tada ke ngaki na ulibanua iyo na ulibanua sanda utaka mai kina nungu buke ni sa taka nga mai bi choba na nungu buke o ko sa sega ni so somu se mode bina bole nungu kalo na singa dai ke mami tada ke be ke moni e na bi ka ke mami logo ruma na covid tiniga diwa ka ba katala kina dhangila ma ke mami logo sibita bina bole nungu kalo ni o ke moni ni na toso ke moni na daga mana pero ke moni ba katara na ka ke denga sega ni ndo na kasadaka me ke moni sega ni da ka na nungu kalo na ka ke denga sadaka ke moni sadaka na nungu kalo mi ke mami roni kile yelo ke mami kina ke mami kila ke mami lago mai be ke mami kila me ke lago tu be ke mami kila ke mami sa tu be ke moni sa ya bala ta tu na bura ni koa mo to ke moni choba na ni mami kalo ko ni sa lewa na ka ke denga oh bina bale butamango ni singa nei dai ngona ikatolni ni masu sama idamba ni karoni waswase ni masu hena singa bina gani kuwa sana numi kina non rambula na bili utakina ni mami banua do kai rokobi ngakina na ndamuri
ke mami dhuba masu senga sarana ya tani ke mami masu nga ene adamu ni Yesu ni mami turanga na ni mami bagambula amen haleluya da babu ni nakabagalebu anak kalau na awa bi mama ni awa nda mai lagu dhuruma na masu laki na ndo banua vitu na kawa tu na kabina ka roni kon remai ena covid chini diwa dua serangango mi kilana tamata tu dok mai na north kina south na east kina west mi kilana tamata ni dua serangango ni ko kito vital no chupa matobal ngon ni tu munti ngai kito vital no takati ko na universe is a god of the universe ana kene matai o ko sini god ngani galaxy o ko sini god ngani Milky Way na Milky Way ke kenda tiko na galaxy ke voto kai Milky Way ye milioni tali tu na galaxy o ko sini is not only a god of Milky Way, is not only a god of this planet called Earth, o ko in the universe ya me kilana tiko na tamata ni kando wakatara na kalum na kakedeado wakatara melo malang indona authority senda mai na tebor sindro bangando ni takaba indona ka wakabo inline non itu betul na kalu na namune ka kina ni karuni bingau na kena wase vitu tikine tiga tol ke usa songo tilo malangi mikuni tau na uda yan raki ke usa tala na bonde mekanya na mundo wi were yan basic needs ya ke baka usa tala na matele na kena mali na nungu tamata ena ga viso nga na tol na kango ko na tol na kango baka do dial kina na kalu weekend dial ni dial tiko mai da busy tiko ni dial tiko mai da busy tiko ko ngai baka tara na tol na kango me wake up call weekend ke bale vina ka na kake de patara na kalu meta ka me vina ka ngakina kursa lo mani ko weekend na turanga na marama dorbo no ne leo na waro ko tumai santo tu na namba telefoni ndambe tolu ruabitu limandua tolu ona kelas dende sarna ngauna sanga indol talikina na telefoni ya na text la ko tunga mai 907-2117 ke ko binaka mo text mai 907-2117 ya roni ko ngir mai na 327-5136 binabale windo na ngiri sa atko mo ani telefoni ya sarna dua nimbula binaka Ayo. Nimbula binaka. Kira-kira cua. Mai. Rani masuk lagi mana nungguan ya kan koto. Sa laku tunggu sa tulu malo sa bertel tulis me balik kira-kira. Rani masuk lagi nono bulan silibina ni kuah. Sando no vamos botar aqui que tô mas ni kina na bono etuko kina koto so koto barong tu mai sar tu mai ni kuah na numatiko sana numitiko mai vale. Itu sana masu men na tarana elo na kauko ni kalau na alo tambu ni kalau na numatiko na bula ko sagarati ko ngori tu mai vale. Tal ka seron bula ni koto. Bina kata turanga na kerebe masulaki na mataka bina ni kuwa kema na sala turanga kina buni mbula kema na wali ni lenga keda nga kema mi baga bina kata turanga na mbula ni koto na buno chigo kina iyo sa masulaka na elona kadimo na elona na bagale turanga chisu mataka ni singa ndende na bagale turanga elo matua na bagale turanga sa masulaka na mbula ni koto na elona turanga bina neskino na no buba wele tiko kina marau tiko kina na elo ni wele sanga tiko kina ni lasa turanga na mataka ni singa ndende na buno tiko kina turanga ni bandran na bagale turanga chisu na mbula ni kina nono tau bale iyo sandina turana klo kito sa ngoma na baga mbauta bina bagale na daga mana mataka ni singa ndende to maso na baga bini bina kana bugu na damni chisu ne bambula Amen. Dona ndina lebungo itiko na mbula ni maswe. Haleluya. Bikenda na biyo kaninda warang tumani ko na ndina ni mbula ni masu. Na kalungo na kalundina ko endo rongoda na masu. Ia ningone salabata kina na nonda kere kina waroni alonda. Nonda tangi na nonda webutudi. Na kalungo senga bando ni ndundu na dalingana. Menda useni rongoda nonda masu. Senga ko rongoda tu nonda masu. Ko ngai soma na tolu na kena somi. Dua wawa. Keni karua iyo keni katolu sana kembale itabi ni tamata menda kere na itabi ngani kalau na soma nonda masu ina no motiko tolu na ibagarau no na soma na masu dua wawa keni karua iyo keni katolu sana kabi keni voltambu na cherma tolu sa ulga tolu na tina ngai tolu
do tangi mai biau ko na rongo yan bi kemdo ko na pakatakila bi kemdo na bi kalele bundo sembera ni bau rai da pakandua ke bale na kalau na sigami na nikua weekend to bi mate weekend stop tu nandrendre weekend mai abala tinan ndambula na covid titini ka diwa na covid-19 na coronavirus ka taratu menon da banua sigami na nikua rauni ko ngiri mai na tolu ruavitu limandua tolu ono. I'll say that again. 327-5136 so weekenda sa may dengo tok na daga so weekenda sa tukuni weekenda daga tok nga baka laylay na pida na singa so weekenda sa tukuni tora na nung mulibi so weekenda sa tukuni lewawa tok nga may bale sa nagewara ka na ngauna mukadimita lagi na nrakinimbula na bangori girimay 327-5136 doon ang girito ka sa nandua ni Sambula Binaka Nimbula. Haleluya. Ni Sambula Binaka. Iyo, nimbula binaka isuwa. Iyo, Mbula Binaka may lambasa. Sa ndola tuno ndutu katumba. Iyo. Inawale una be masulaki okreme rutu masulaki ero tala. Sandono. Naka. Tomando ba ni nata kana no nimbula, lebu nangono do sarsarkina, lebu nangono do warong kina, au sa do torro tu nang muni no do girtu mai, na ba muni no duru muni, na tamatelo ba tekna kalu na visinga na kiretu ba na kalu na bebuke. Ke bali kitu na masu ni kuwa, me mai masu la kital na no muni mbula, ni girtu mai lambasa na siga ni kuwa, me tosu na linga ni kalu na no mumbula, bulan balabu, mo marau takatal tunga na bo ni mbula. Sa sulit ko weekenda nakalu sa ko may lumalang talaga sa taufa tura na kalon do bibang mulai na kalon do Hallelujah. na kalon do bibang lalaki au sa masula kana non munita sa mata masula ka turanga na lewe na bibiko sa masula ka na isema na lebu na nungu kalu na singa na ina na lebu turanga chisu na lebu turanga chisu na lebu turanga chisu na ka bula mo sana bisreki mo sana bibang lalaki na kau ko ni chisu na ni mami turanga hani mami go muna. Amen. Au na bia lesu tali kina turanga ngir tu mai lambasa ni kuai. Ya sarangan anda kini mbule bina kata na kalu mentala wata ki kuai. Bisinga. Ai parama rosa bulu kabitu nembaki. Rosa bulu kabitu nembaki na nona laku tu mulia tu nana lama ni kalu. Ando nangiri tu masa ando ni sambula binaka. Ni sambula binaka. Ni sambula binaka tal. Ni bola. Hello. Mai, kitu sarungo di komunitiko. Sambula binaka ni tal. Iya, nimbula binaka. O ya ungo wangiri anya na bida na mata sao ki. O bia babin binaka tu ni bikem do ni wangiri takan na lupi ngo te mate duri balembula. O bia babin binaka bale bikem do ni sa suka me balembula kita sampai mas cuk ngai. Sembula ngamo kwa na mas. Ni tukuni mesele masula ki kere na siga barombuka. Lore kena nona mukitena sasing dona mati tu. Sangke basukai talamai kita sangka be mas cunga sangke bula. Kau ngono babin binaka ni kena bale bekem do. O ker talanga bekem do. Nando masula ki koya de sona bosamburi tale atama bi koya. Se sona kawa tatawa bana daka. O sa ker bimbi sara me masula ki koya bata kena nona matabu bale. Ngai nana nura nakabalevu. Mode coba na ni mami kalau ke mami sa masulaka na dorobo ya pinabagalebu turanga na bagantinan tinataki ni okemuni o coba ni yanga bagalebu na masuki kemuni pinabagalebu turanga na numuni ndo rongo masu ni tarana no nambula na dorobo ngo na mate ka kuni ketena ya dhuru ndo mele sele ye ke mami baga binaka be kemuni coba na ni mami kalau na kalau ko ni salewana kakedenga kemuni salewana vidiko na lewe na sui na ua na kato ni ngone na turbin rambalabu na mate ni wakasama sang sarangan indo na kain rende kemuni kum sapa ka bina katakan no nambula na dorbongo ke nambula ni mata bubale bina bale buturanga merto indewan nimbula merto na kambura kaya ni beira mata nimbula tiko ngabe kemuni sena mate daba sena lenga daba na tabu tu ke na tao sarau kemuni nga chopa na siga bina ni kuwa au sa masula kana non nambula era sa sanga tiko merangir mai nambula ni tao ke nambula ni tabu tu nambula ni lenga ke nambula ni senga
na kaukoma na niya chisu au saba garoti ko elo bela au saba garoti ko elo ni teboro au saba garoti ko elo mai eli na elo mai mbulu mo tuba andua ni sanga na kemuyanga na pura suli ko choba kibe ke mami ke mi saba ka tusana ndrai chisu o na ndrai chisu me umbira ke kina ni mami mbula me ira be karan dawo ibal mbula me ira ndabo mai vale era bi angiri tu mai era sarsa tu mai na kaukoma na niya chisu me ruma ni na screen me ruma ni na nonda telefoni ni o kemu ni ko choba na ni mami kalau sanga sarangani ndo na kainde ndebe kemu ni ke mami masu eda muni chisu na ibambula amen 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 weekend na turanga na marama dhurbo na ngone lewa ena sibi na ngani ko ni dhurumiti ko na ndrengo na covid tin ka diwa sanga talindo na kenewali nga se ko na masu na ngono mandangango se sanga tikor na scientist se sanga tikor na pharmacist se sanga tikor na doctor ena via se buru todo ko se sanga tiko ena sibi na ngani ko ke mbale turanga kene marama na kenewali ko sa tukuni te ni ko masu ndo na ngiri tu sa ndua ni sambula binaka Bula. I'm sick. My hand is paining and I can't sleep at night time. Okay. We will pray. Okay. After prayer, you go and get a half glass of water and thank the name of Jesus of His healing, and you will receive your healing because He is a healer. Let us pray. Heavenly Father, we thank yes, you, Lord. Jesus, for this call. Yes, Father, we believe that thank you, your name Father. is above all name, O Lord Jesus. Name that is Father, above we every command name. the spirit of sickness Every and disease, knee Father. bow. Every We pain in thank the you, body, Jesus. Father, we release, Ora Lord Jesus, your life in shikiria her body, O sandarama. Lord Jesus. We thank you for Thank your you, power. We thank you for the blood. Oh Lord, by your stripes we are healed. We decree and declare healing over the body of this woman, O Lord, in the name of Jesus. Take away the pain. Take away, O Lord, all the ache of the body. Oh Father, we command your healing, O Lord, over her body, O Lord Jesus. This wonderful morning, oh Father, we thank you that your name is above all names, oh Lord, that we speak life, oh Lord, in her body, in the name of Jesus. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. For those of you that are watching and maybe you don't understand or can't speak in our Itoke language, it's an honor, privilege to be here to pray for your problems. And remember to call us on 327-5136. It's an honor. It's an honor to pray on behalf of God and you to intercede. Because there is power in prayer. It does not mean for you not to go to hospital. No, we are not saying that. You go to the doctor, you go to hospital, they'll tell you to improve your physical life, the diet, your lifestyle, the things that you do on a daily basis. But on the spiritual side, we're talking on the spiritual elements. Hallelujah. That you can improve, and that is to trust in God in every direction of your life. Amen. Hallelujah. There's a call on the line. We'll take that call. Nisambula binaka. Bula. Yo, nimbula binaka. My hand is paining and I can't sleep at the night time. Okay. We will pray. We will pray and you believe that in the name of Jesus you will be healed. I'm believing. Okay. Let us pray till talaga staufa. Heavenly Father, I pray over that lady calling from where she is, Durang. I pray in the name of Jesus, from the crown of her head to the sole of it, the spirit of intimidation, the spirit of infirmity, the spirit of head pain. I pray in the name of Jesus. I cover and seal her with your precious blood. All the bone marrow, all the joints, all the system in your life, I cover and seal her with your precious blood. I bind all the spirit that is not from you, and I cast into the lake of fire right now. Right now, I speak goodness, I speak healing in the name of Jesus. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. We're commanding the sickness, we're commanding the evil spirit to get out of your life. Because when the spirit is there, hallelujah, when the spirit is there, it's an open door for sickness to come. And that's why we are coming against the spirit of infirmity. And the spirit of infirmity brings the kinds of disease. There's a call on the line. Praise the Lord. Hello. Nisambula binaka. Mbula binaka taltawa. Mbula binaka. Nimbula binaka. O kertinga kero ni masula kina lugan kutanga ne na mata na sa sinirei bo binaka tigo. Sando. Yana la ni bunila no tango. Wako ko te kitara na kwando ndebe taxi. O de nada na. Oye una dango tawaki.
Tawake. Wambau ta serangan ni ko ni kalau na sulian do na yalokan ni matabo. Bukan bauta, 100+%. Mai, masu. Coba na ni mami kalau sa masula ka na mata. Au sa masula ka na be nave andundua, na be hua andundua. Kasa tarati ko may nambada ni mbuawa. Rusa na de chisu. Au sa komanta ka na tobi mate, au sa komanta ka na mbuawa ni mata. Au sa komanta ka na mbada e na de chisu. Tumbe ka na bosa mini ke na bosa muri. Au sa taroba na de chisu. Au sa bagatusa na mbula. Au sa bagatusa na makare sese. Au sa bagatusa na eloka ni matabo. E na yado i chisu. E na mataka ni sigani indai. Na mbula ni tawake ke nono matabo vale. Meratu na bagan jina takina. Ni mbula chuko indua kalau ia prama. Kalau i aisake. A kalau i chekope. A nima mi kalau na tamate ra bagan bauti ke muni. Mina abale na mataka ni sigani indai. Masu na da muni chisu na bagan mbula. Amen. It's an honor, it's a privilege. So if you have a problem, hallelujah, we are just here to pray. Hallelujah, we're just here to pray. You just have to believe in me. Hallelujah, there's a call on the line. Praise the Lord. Nisa Mbula Minaka Niandra. It's an honor, it's a privilege. So if you have a problem, Nisa Mbula Minaka. Hallelujah, we are just here to pray. Hallelujah, we're just here to pray. You just have to believe in me. Hallelujah, there's a call on the line. Rongolele tiko na tumay sanandua. Nisa Mbula Minaka. Halo. Iyo. Boleh guna ketal-tala. Nimbula. Boleh guna ketal-tala. Iyo, nimbula. Mai. Boleh guna ketal-tala. Iyo, nimbula binaka. Boleh guna ketal-tala. Au kere wala nga meu masula ki mai sama dondong ko nungu bubu chiko. Ala ko chunga tak sabe ko nambong useng ni mo de baka me bele tak menengongu. Sandonu. Pambota na kaloni na mana takoso. Mendabe baka nundono na elomu. Me oti talanga na kaya mila tiko na muchulu-chulu. Pambota sarangani ko na kena manu-manu. Pambota ni ko. Kipa saber ni laurai. Ena bono ni flu. Tiko kina na kuni rere. Lako ngami laurai. Sanga niko COVID tinika diwa. Sanga lako ngami laurai baka binaka. Baka ndita ka niko sapa ka mulai ni kuwa. Tal-tal nga si Ron. Hallelujah. Kim sa dingwa man ng bula Nabole mo na ng bula ni nauturana klo ni baka mbauta ni kemo ni mbula turana klo kemo ni baka loma binakatay kena buku ni baka mbauta en mataka ni sing ni ndai nabole mo turanga kem sa morra na bula turanga o baka rusala ibina ni woka ni mate kena nga baka rusala ibina kata na mosi tilo turanga o turana klo na bubu kem sa bauta kena nga na koko ni damuni en mataka ni sing ndai turana no klo nabole mo mbula may nang buku ni bana kinamburen dalana ya damuni na ya ni mbula kem na kadiwa kena mbula mataka ni sing ni ndai na bale turanga sebe kona yalo ndo me lago bale ni mbula check tag turanga kau tale na yalo ni rere turanga kena yalo ni mandua ena mataka ni sing ni ndai na bale no nomni be baka mbulai turanga klo kina no na bula keto sa dingoma na baka mbauta ena mataka ni sing ni ndai keto maso na baka bini binaka ena buku ni adamu ni chisu na baka mbula amen turang kena marama dorbo kena ngone lewa griti ngama na line 327-5136 ndo na giriti ko ya sanandua ni sambula binaka Isani bula binaka tal-talan. Ni sambula binaka. Ando nga kiri-kiri ni mas like nga na buli ni tamang ko ito bimati chiko ibubu ka malmalum chiko na yung ona. Oy, ode no mundo ta. Binaka. Ode no mundo ta. Sunia. Sandonu. Talaga si Taufa. Turang sama sula na sunia na matawa ni sing. Oh, hallelujah. Turang na murang na luna. Ini kita tinebo na tarang leo na sila piti kurandra. Na mate taka na mate mata. O na malmalu ni yango na bubu na kalau na mosi na kalau. Au sa thamura ba tigilitan. Rusa na kau na chisu. Ena matali ko sabat sa nang bula. O sa na bisere kita namri masa tukura. Kemni salama me ron bula. E me ro wale usar. Bila bala na bisere ka bula ni sunia. Chisu na ni mami wa mula. Amen. Weekend na barong tumai kito wambau tatiko na kau na mana ni kalau sebenarnya bisau sekoy tunga kito wambau tatiko ena singa binanga ni kuwa kembali ni kongiri tiko mai salamat kito na nomu wambau ta na kalau na taka mana ni sambula binaka nimbula ni sambula binaka ni sambula binaka Okla rongolele tiko mai ko tiko sanandua en siga binaka ni koa haleluya. Uno da banga warong tu mai kina na uno da bago ta awambota na nganga ni musugo. Mai nimbula binaka.
Coba na ni mami kalau sa masu lagi ko sa sanga giri tu mai ato tiko na kenan rendre na bital no sa masu na nunggu kalau kemuni na kalau ni dola na katumba sanga ni dola tamata na songota na songha ko ni sa songota katumba ko ni sa songota na sanga talanga ni dola tamata enan dola barawa au tu sangata au dabura ka au cancel taka daga ni mbada daga ni tobi mate daga ni rabu rabua daga ni sanga ni labo daga ni rere o na nuinga wangawa ni ngau ngo au sa tu sangata dabura gilabi ena koma ni ada chisu pina wale utamanga na singa ndai pina wale una bisu tabi na singa pina kanikua pina wale uturanga ni sei kamuni na kalo kuni na dola na katumba pipa garota kinu na mula ena singa ndai pina wale uturanga mera kila ni mula chuko indo na kalo tombale ndale ni wai wiso na wai me waini tuda kena wa malai rongo na dindi bara reta na matamoko ke mami masu na da muni chisu na ne mami turanga na ne mami bangambula amen na bawa bini minaka tiko wale buana kalau na siga minaka ni kuah weekend na giri tu mai weekend na lutu tiko nang giri dotal na giri tiko sa dua ni sa bula minaka ni sa bula minaka Iyo. ni bula Hello. bula minaka Iyo, isang bula binaka. ni bula minaka Bula binaka tala. ni bula minaka now Au kerker chunga sera ni masulaki na nitong bula ni matabu vale. sando nu mai Iyo na rakni bulan din de kitolak brumo chiko na nakbo kreme maslak chiko na nitong bula isol chiko na velamani sando nu to sando bata haleluya total ka seron haleluya oh abole turanga ke ni mudi na turanga usama sulaka na kere na baka bauta na mataga ni kuwa o turanga ba taw ndi taga na no tombula mataga ni siganda indai kau tali na yalo ni rere na tanga ya na butungu turanga ena mataga ni siganda indai kemuni na mami nui na mami ronro kemuni na bai ni balu kau kawa nongo ibaka taw ko choba na siganda kame na yali be yau usama sulaka na mbula turanga no berto no nomini binaka no muta na no tombula turanga klo na nomini ndra berto sa nomini turanga ni soma na no to masu turanga ni so tabara no to ngandre ena mataga ni siganda indai ke to masu na baka nui ena buguni adamu ni chisu na ibaka mbula amen ndaba kabini minaka tiko wale buana kalau na siga minaka ni kuah na baba minaka tiko ni wakatara tiko na kalau so na kandan tau duruma kuni na numa sarang gori sa daba ni mbula siang ngori ngai teke bunga ngau na kede barau talabi kinen do nan rakin mbula ni indua boy bol tambu e bare takatunga ni kalau sabi na kata mendalo ko duruma so nan rakin mbula me binaka na nonda rai me binaka na nonda rongo e bagaru binaka talanga ni bagaru ni alonda ena siga binaka ni ko nawe kango ni ko baro tu mai ni ko staba tu nan rende bagaru tumbe kana bimbiu se ke mro sa bimbiu oti sa oti mo e bida na singa au ba mo ni kalongo sember bisau se ko tinga kembali na roni taka mana gina nonda rumbula na siga binaka ni ko ni mai tombo ki kenda tiko na liga ni kaloko ni sa botong goe rua ndobe mama na miniti me mai tini ka rua na kaloko na nitungon tala ki tu mai tiko kina na numa sa andola tali tiko na taliboni na tolu rua vitu lima dua tolu ono tolu rua vitu lima dua tolu ono a taliboni ndambe e na vi mama ni chinigan dua dana tore tiko na vi mama ni aua mai na chinigan dua ni mama ni chinigan dua se ko me mosula ki tiko na ndaba noa kina covid tiniga diwa kina baka vi baka thoko takilebu na thangi lamba so na kanda so tawtu na ndende sana vi mama ni aua sana ke mosula ki tiko kira muni na no muni vi soti din endo na ngona bala bola kan mai vana madawa e mai dengu tukina na callback senata vi mosula ki taliboni bala tangana ndende durumotiko anda bina kata me wasita lang anon masu me masula kina non do matentu kau bang bota ni ke muni naroni tora na bimbi ni kanda durumati kuna na paro ba lebu na walesi na ka kada ba katu na matentu television ka kada ba katu matentu na ba kanda murian tali rawa do kota me na katumba enda utanda lagi weekenda ena siga bina ni ko yena text na ndola tunga vengauna na text la tunga mai na 9072117 yana telefoni biko yaki na diwa saiva vitu rua ndua vitu endola tunga biwa kani ran text nga mai na timi ni masu na masula ka tunga na nonda mula ni sibina ko kuni ngula daba moniti me adro sar tuga ni barombuka chini ka dona kaloko miracles do happen ndo talanga na bisurete ndo program mo sa mai tege buena tolo ma do sa oti ngoni tege bukina na lockdown se ko na bi mama ni tini ndo ka tukina na ngunu ini ke baka do tali taka na ngunu ini ena singa binanga ni koa na numatiko ngunu ini ka bimbi be mama ni tini ena be singa tambu eda na tiko na God of Foundation na kaloni non do banua mai na vengarabi ena
studio e Turaki, na mai television, verto na technician, karto bing garabi, katalaki na vero ni tal ngase mati kawai, tal ngase wilame taufa, kitu sa lolo matugani, wakalunga tekikan tu na turanga, na singa binaka ni kuha. Amen. Tabi na kay tiko nga buwan kalon si binani kuha. Malakot sisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bauta, no na itabi na kalon na takamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.